Dobar dan, profesorica Jelušić, i dobrodošli. Hvala. Prije svega, želim da se zahvalim na izdvojenom vremenu, pogotovo u ovoj burnoj društveno-političkoj situaciji u Crnoj Gori, kada vaš mandat poslanice u Skupštini zahtijeva dodatne napore i vrijeme. Vi ste profesorica književnosti koja godinama radi na reformi crnogorskog obrazovnog sistema i autorka ste predmetnih programa, ali i čitanki za 4 razreda gimnazije, ako sam u pravu. Jeste. I što se toga tiče, ja sam danas sa vama htio porazgovarati o jednoj aktualnoj temi koja se zove medijska pismenost. Na vašu inicijativu, program medijske pismenosti uveden je u školski program u ovu obrazovnu instituciju Crne Gore 2008. Međutim, čini mi se kao izborni predmet. Da li je i koliko uspjeha imao, o tome ćemo razgovarati. I prije nego što pređemo na pitanja, ako sam ja nešto izostavio, vi smatrate da je bitno, Niste. Dopunite me, ispravite me, pa možemo krenuti. Europska komisija je 2007. godine uvela koncept medijske pismenosti u tada usvojenu direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama. A medijska pismenost danas se posmatra kao jedan od ključnih preduslova za aktivno učešće građana u informacionom društvu, ovome modernom informacionom društvu u kojem živimo. Sada vi nama recite šta je to tačno ta medijska famozna pismenost o kojoj stalno govorimo i koji su benefiti izučavanja? Pa eto, neposredni povod koji je mene kao profesoricu naveo da iniciram uvođenje tog predmeta, moram priznati, u stvari su bili ratovi 90-ih i činjenica da se može biti tada prvi put osjetila koliko u stvari mediji mogu da budu opasan i moćan činilac. Istina, oni ne djeluju tako što bi se reklo da ulaze automatski poruke pod kožu, ali sitnim i manipulativnim djelovanjem one zaista mogu da budu ozbiljan pomagač i ratnih sukoba i sukoba među ljudima. I činilo mi se da je vrijedno naučiti mlade kako da dekodiraju, tako da iza medijskih poruka prepoznaju manipulaciju, prepoznaju pokušaj da se navedu da prihvate određeno mišljenje bez alternative, da čuju drugu stranu, da osjete kada su zapravo u pitanju komentari, ne prave informacije. Eto, to je bio razlog. Mi smo već 2008. dobili prva 2 pilot odjeljenja, već od 2009. je taj predmet bio u redovnoj nastavi, a benefiti su, gledajući pojedinačno po učenicima, bili veliki. Međutim, naš školski sistem ima, da kažem, u sebe ugrađenu jednu grešku, da ne idemo uvijek ka tome šta je najbolje za učenika, nego da se popunjavaju norme časova, da se može biti manje ulaže u neprekidnu obuku nastavnika i tako je ta inicijativa ostala zarobljena na tom dijelu izbornosti u gimnaziji, a nije se proširila na sve, barem na sve srednjoškolce, a intencija bi bila da imaju i u osnovnoj školi učenici jedne godine priliku da izučavaju, ali i da predmet bude provučen kroz sve ostale školske predmete. Tako da oni prosto žive sa tim da je njihovo mjesto životno zapravo svijet digitalnih medija i da u tom svijetu je najbolje da plivaju znajući za njegove opasnosti i znajući kako da brode i jedre tim svijetom. Pa opasnosti su u digitalnom svijetu mnoge. I danas živimo u jednom dobu kada je pametni telefon postao, rekao bih, vodeća jedna obrazovna alatka. A glavni distributer znanja nisu samo mediji, nije škola, nisu profesori, već internet. I prema nekom istraživanju koje smo radili u martu ove godine u okviru Digitalnog forenzičkog centra, pokazano i potvrđeno je ono što smo imali kao neku percepciju, a to da se mlađe generacije, odnosno od 18 do 24 godine, dominantno informišu online. S druge strane, kako raste broj godina, tako opada onih koji informacije zapravo traže na internetu, što je negdje za očekivati. Sad, neka moja bojazan jeste da se mladi zbog same brzine informacija prenatrpavaju podacima, a da nemaju to znanje, odnosno, da kažem, nemaju taj afinitet da selektuju bitno od nebitnog i da razdvajaju. I čini mi se da to dovodi do toga da im eksponencijalno opada nivo pažnje. I upravo u tome ja vidim potrebu medijske pismenosti od najranijih uzrasta. Govorili smo da je već pilot odjeljenje bilo 2008. i 2009. godine
Danas je, ovo je sad već decembar, kraj decembar 2020. godine, pa mi recite koliko je zapravo razvijena medijska pismenost, šta je postignuto u tom periodu tih 12 godina, da li postoje neka istraživanja koja nude neke konkretne brojke? Postoje istraživanja koja nažalost svjedoče o smanjenju broja polaznika, onih koji biraju taj predmet do možda prije 2 godine, a onda ponovo bilježimo rast. Sve to koincidira sa u stvari sviješću o tome koliko je od 2016. godine naročito to postalo globalna tema, pa se i kod nas na neki način primilo kroz civilni sektor, iako je obrazovni sektor već imao na to odgovor i već je to bilo urađeno mnogo ranije. Sad, ja sam odavno primijetila da naši učenici više nemaju ni istu strukturu svijesti, da tako kažemo, i načina dolaženja do rješenja. Oni u izvjesnom smislu u odnosu na kulturu knjige koja pruža jednu linearan princip strukturiranja informacija, radijalno misle. Oni su, da tako kažem, multitasking osobe. Njihova koncentracija pažnje je nešto manja nego što je bila možda mojoj generaciji i infodemija, odnosno mogućnost da u svakom trenutku pređu na razne sadržaje, prosto blokira dubinu udubljivanja, fokus na određeni predmet i tako ta vrsta površnosti po prirodi stvari utiče na temeljitost njihovog znanja. Čini mi se da školski program na to treba da stalno obraća pažnju, jer suština nije u tome da se učenici prilagode starim ili starijim modelima, prosto zbog toga što su oni modeli jednog i tehnološki drugačijeg svijeta, nego da obrazovni sistem odgovori onome što je neposredni izazov. Pa negdje u raznim radionicama koje sprovodimo mi ovdje, u nekim radionicama u kojim ja učestvujem eksterno, mogu reći da sam zabilježio jedan zavidan nivo svijesti o ovim problemima kod mladih ljudi. Evo, imali smo i priliku nedavno da održimo zajedno jedno predavanje i rekao bih da od 20 ljudi koji su bili tamo, svih 20 je iskazalo negdje i svijest o tome šta su zapravo i dezinformacije, lažne vijesti, ali ne samo to, već su shvatili zašto je bitno preispitivati ono pročitano. I da na kraju krajeva, ono što ste i vi rekli, ne postoji niti dobar, niti zao akter u priči, već to isključivo zavisi od načina na koji ga mediji prenese, odnosno koji ga kontekst mediji stavi. Pa smo tako često imali situaciju da se određeni događaj prikaže na 6 različitih načina u zavisnosti od toga ko je autor samog članka. Sad, kad već govorimo o medijskoj pismenosti, recite mi kakva je trenutno situacija po pitanju inkorporacije u školski kurikulum kao obaveznog predmeta. Da li su preduzeti neki koraci? Institut za medije je na neki način preuzeo najviše obaveza vezanih za policy paper posvećen medijskoj pismenosti i potrebi da ona bude obavezan izborni predmet, barem obavezan izborni predmet u svim srednjim školama i akcije na tom planu traju već cijelu proteklu godinu. U ovom trenutku ne mogu ništa izvjesnije da kažem zbog promjene vlade, zbog promjene na ministarskoj poziciji, ali moram da kažem da od 2016. ja lično nisam uspijevala da stupim u kontakt sa ministrom i da objasnim zbog čega mi već sa tim, da kažem, postavljenim temeljima možemo vrlo lako da napravimo cijelu zgradu. Nadam se da ćemo to uspjeti sa novom ministricom, nadam se da će imati sluha da shvati do koje mjere je ovo nasušna potreba i više nije samo priča koju smo mi prije 12 godina počeli onako entuzijastički, nego da je to prosto globalna tema koja zahtijeva promptan odgovor obrazovnih sistema na ukupnom onako obrazovnom frontu. Vidjet ćemo, nadam se da hoće ta inicijativa biti prihvaćena i očekujem naravno početkom godine da o tome imamo nešto više konkretnih podataka. Ono što smatram, a nadam se da ćete se složiti, jeste da medijska pismenost nikako ne smije da ostane povlašteno znanje pojedinaca, naravno. Pojedinaca ili nekolicine, već vještina koju, da kažem, mladi treba da steknu. Ne opet grupa, već kolektivno. Dakle, mladi sektor. I sad razmišljanja sam da stari model od memorisanja i da kažem bubanja, ono što se kaže bubanja na pamet, u ovom digitalnom dobu je zastareo. I često dolazimo u situaciju da opet o nekim aktualnim pojavama učimo iz starih knjiga, da
udžbenici nisu updateovani novim okolnostima, novim pojavama. I negdje sam mišljenja da sam pristup treba modifikovati, možda ne toliko sadržajno, koliko načinom na koji se on predaje i samom pristupu ka učenicima, da bi možda malo trebali se ugledati na neke, da kažem, zemlje poput i baltičkih zemalja, nordijskih zemalja, gdje je... I naročito Finske, koja ima strategiju medijske pismenosti, upravo prošle godine izašla. Upravo to. I onda malo dovesti to u red i da kažem da se i mi malo u tom aspektu modernizujemo, jer po mom nekom mišljenju obrazovanje i kultura jesu ključ svakog društva. I svakako treba ići u modernizaciju tih sektora. Sad, negdje smo govorili da je ova digitalna tranzicija kod mladih dovela do toga da je školski program negdje, neću reći zastareo, ali da nije adekvatan današnjem društvu i brzini informacija. Koje opasnosti vi vidite kada je o tome riječ? Da li postoje zapravo, i ako ih vidite, koje su to? Pa prije svega su opasnosti u tome što sama nastavnička struka nije nešto što se brzo mijenja. Prosto nastavnik postaje nastavnik ugledajući se na svog prethodnika, on na svog, i postoji izvjesna sporost u promjeni pedagoške paradigme. Uostalom, kad je o samoj pedagoškoj paradigmi, a ja se malo više oslanjam na američku i na dva puta, jedan koji trasira Tessa Jones, koja je razvila media literacy toolkits za dekonstrukciju medijskih poruka, koja prolaze kroz onih 5 osnovnih koncepata, da je svaka medijska poruka konstrukt, da je kreirana jezikom određenog medija, da je niko ne percipira na isti način, da ima inherentne vrijednosti i da iza nje stoji neka svrha, novac ili moć. Ona je vrlo jedna zgodna alatka, ali joj je potrebno prilagođavanje novom vremenu. To je počelo već sa Jenkinsovim insistiranjem pomjeranja medijske pismenosti ka digitalnom svijetu, i u stvari bi sada naši učenici već trebalo da imaju inoviran program medijske pismenosti. Sve ono što je sada u njemu vrijedi i dobro je, ali ono već nakon 12 godina postaje malim jednim dijelom pedagoška arheologija. Sad su njima možda više potrebne alatke, kao što su alatke za fact-checking, za provjeru dezinformacija, za brzo reagovanje na susret sa dezinformacijom, i to su određene praktične vještine koje oni nevjerovatno lako stiču, a ovaj model koji je razvila Tessa Jones, o njoj sad govorim, on je metod dekonstrukcije, analize, dolaženja do rješenja, i zbog toga ovaj predmet koji podrazumijeva da nemate vi nastavnika kao nekog isporučioca sakrosanktnih znanja, pa ga vi slušate kao božansko biće, nego je nastavnik vaš saradnik. Radite projektno, upotrebljava se vaša vještina multitaskinga, računa se na takvu vrstu pažnje, pokušava se, dakle, sve ono što mlada generacija ima da se stavi u pogon, da kažem, učenici do njih sami stignu. Pa ja sam negdje razmišljao da, barem sad kad napravim jednu retrospektivu mog obrazovanja formalnog, i tokom osnovne i srednje škole ili fakultete, da niko nas nije zapravo učio kako da učimo, nego su nam isključivo govorili, to naučite od te do te strane, to naučite na pamet, i to je nešto što zapravo na taj način je mukotrpno, a s druge strane nije nešto što će trajati dugovječno. I upravo je taj pristup aktivne, saradničke, socijalne i učionice koja je orijentisana na učenike nešto što će doprinijeti, po mom nekom viđenju stvari, do znanja koja će se usvojiti, i neće biti znanje od danas do sutra, nego nešto što će trajati već dugo vremena. Nedavno sam pročitao, pada mi sad na pamet, da je moć vjekovima unazad značila imati informaciju. Danas moć zapravo znači biti sposoban, s druge strane, razlučiti bitno od nebitnog, tačno od netačnog, jer smo zatrpani sa milion informacija na dnevnom nivou, i zbog upravo toga enormnog sadržaja kojim smo izloženi dnevno, naš nivo pažnje opada, i onda stalno radimo onaj multitasking koji smatramo da je dobar, a zapravo kada bi uzeli od tih 5 aktivnosti koje multitaskujemo, jednu po jednu da završimo, mnogo bi nam manje vremena trebalo nego sad što ih radimo uporedno. I onda često je prvi ja se hvalim, radim 6 stvari odjednom, sad ću to sve da završim, ali onda se nađemo u situaciji da zapravo to jako dugo traje.
Pa Svetislav Tako da, Masara je svojevremeno govorio u jednom zanimljivom eseju o tome kako je mnogo važnija hronoekonomija od geoekonomije. Nekad je bila geoekonomija zauzeti prostor, onda je bilo fenomen zauzeti vrijeme. Zauzeti vrijeme znači zauzeti informaciju, ona koja tek treba da dođe, pa na osnovu nje stvoriti moć ili bogatstvo, a sad bi toj hronoekonomiju svakako trebalo dodati kako da u hronoekonomiji prepoznamo ono što stvarno jeste informacije. Jer najčešće se susrećemo sa stvarima koje nisu informacije. I između ostalog, ta vrsta usporavanja pedagoškog. Stani, provjeri, razmisli. To je odgovor na multitasking. Da, sve to mi možemo, ali da li u tome zaboravljamo, da li smo stigli do onoga što želimo. I zbog toga je jedan pokret koji treba da bude vlasništvo dobrog pedagoga, navesti učenike da imaju i taj čip. Stani, razmisli, provjeri. To je ono što je u toj novoj hronoekonomiji, čini mi se, nužno. Ne samo što je nužno u hronoekonomiji, već ste dali jedan sjajan slogan za neku od kampanja koja bi se mogle baviti medijskom pismenošću. Pa mislim da mi je tu pala na pamet, ne znam da li tako glasi, ali ima jedna također kampanja, sad ne mogu tačno se sjetim ko je u pitanju, ali jednu seriju vježbi su razvili upravo takvog tipa. Da daju novinski članak, da učenik prvo osjeti šta na tom registru razmišljanja prvo doživi, da provjeri je li tako da, evo, kod svih nekako kao u sistemu spojenih sudova nije autentično ništa moje znanje, nego je prosto stečeno pa onda podijeljeno. Da li smatrate negdje da je potrebna bolja zakonska regulativa koja bi zaštitila posebno djecu i mlade od negativnih utjecaja ne samo medija, nego onoga što je sve aktuelnije društvenih mreža? Ne znam kako bi se sve to rješavalo, jer bilo kakav sistem zabrana prvo čini mi se da daje previše ili gotovo potpuno ograničene rezultate i ona vrsta kontrole ugasi, nemoj, ne gledaj, obično se vrlo lako izvrda. Ili nemojte unositi telefon u školu, oni će jedan ostaviti, drugi će unijeti. Dakle, ta vrsta trke sa đacima, ko će biti lukavi ili sa mladima, to je trka bez, svakako stariji neće biti pobjednici. Jedini način da se na to odgovori je razgovor o tome što se gleda. Razgovor o tome šta društvena mreža znači. Navesti, na primjer, učenike da pogledaju neki dobar dokumentarni film koji pokazuje do koje mjere može to da bude opasno za njih. I edukacija. Jedini odgovor na problem je uvijek edukacija, na kraju liječenja od zaraznih bolesti. Uopšte velika eradikacija svih mogućih problema, higijenske mjere, sve je počelo učenjem. I sada je nama potrebna mentalna higijena u okruženju digitalnom. Jedino učeći te mjere higijene čovjek na neki način može da da odgovor. Tako da jeste. Negdje Crnoj Gori je neophodan građanin koji neće vrednovati informacije po tome koliko su u skladu s njegovim uvjerenjima. Pa onda dovoditi sve ostalo što možda jeste tačno pitanje samo zato što se ne slaže sa nekim njegovim unutrašnjim bićem ili sa nekim njegovim političkim uvjerenjima i shvatanjima. I neće vjerovati određenim portalima samo zato što ideološki su obojeni istom bojom kao on. I negdje to što ste rekli bih ostavio kao poruku za kraj: stani, uspori, provjeri, pa tek onda povjeruj ili nemoj. I medijska pismenost jeste veoma važna u borbi protiv lažnih vijesti i dezinformacija, jer je to nešto što je neodvojivo od kritičkog razmišljanja, promišljanja i sposobnosti preispitivanja onoga što nam se servira. Što nam se servira od strane medija kao neka dnevna događanja, što nam se servira od medija kao datost koju ne treba preispitivati, kao neupitna istina i posebno kada dolazi sa pozicija moći koji upravlja informacijama. Tako da mislim da možemo zaključiti ovaj naš razgovor, ovu epizodu sa sloganom koji će dati vama da kažete, a to je stani, uspori, razmisli, provjeri.
šta god bilo, što znači da zaista usporimo. I naravno, velika zahvalnost za vaše pitanje i za rad na promociji medijske pismenosti, a sve što ste rekli na neki način svi mi osjećamo u dnevnom životu. Evo ja sam, na primjer, sada vrlo bila u prilici da gotovo na školskom primjeru, ličnom primjeru, provjeravam i vidim kako to sve djeluje kad se čovjek nađe u digitalnoj prašumi. Meni samo ostaje za kraj da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu, na odgovorima i smatram da smo negdje u svojoj ovoj konverzaciji i razgovoru dali jedan podstrek svima onima koji će gledati ovu epizodu da uspore, provjere pa povjeruju. Hvala. Hvala vama. Prijatno.